Welcome guys to a new video ng DL Gang Gaming. Kajing kali yang PC lagi bun giba kali yang aku menang download di Free Fire normal. Teh akan ada video non rak PC aku menang punya download di Free Fire normal mah masuk ben update ro. Nanti tang masuk ben download. Dan lagi wei giba kali aku menang ben download kina ki app with mid barem nagi zendar barem. Kina ki app suruh giba punya show Play Store akan ada apps mentan betai PC punya upload itu giba ki TikTok ki like kibar ka pinyolod naga apps kibarim barim ke barra ki apps pinyolod ala syam sedang ke video ko pat episode pet pun ko ke video na ya skip na yo mah bang dan kami ka wais tan kindet saya rap lamnya kami ni kong golong ya klik ya ke chrome pi jangan na bu so so te hang ne pila ban search na pa chrome kan ma ni download to apps ma ma ta apk puri search na APK Puri lah umi neneng duk ne APK Puri klik itu tapi ini download download itu APK Puri mah pengen lah ada download lupa nanti ni PC saya download mah tu saya download itu ngata lah ada download lupa tu pengen ni itu APK Puri ngata lah ada install mah ngabu ini apps pengen ni PC teh no apps pila banyak lo kina apa rokai berpikir pila banyak lo no apps baru kau pilih banyak ulun pengen new app nabi pilih banyak ulun new apps baru kau cina jangan kam yang pergi di apps bari meja banyak new apps nanti ni HP hanya ada pikir ban download di Free Fire search Free Fire kamu bisa cek Play Store kamu ta search kamu ta Free Fire lah biang kelami le jong pikir Free Fire you download Free Fire Max Free Fire normal teh neng hang này cái bữa nay nong download mah pe adu sis pan ropo nyaw million badang download akan ada apps mentabuan download akan Free Fire mak sang 100 million pila ini ki PUBG gino ki apps ner pila ban download na mah bữa nay gitu ki baju video ngaman ke par mah tangkan ya video saya untuk par next video cuma boleh